Түндө жындыканадан 2 жынды качты. Бирөөсү мына нет болгондо кээде жыгылып калат, экинчиси кээде кулап укпай калат. Токтобой кетип калышты го. Тормоз жок дегенди уккан жоксуң. Мен бул жашоодо эчимде керегим жок турбайбы? Досум Арман, мага керексиң сен, мага керексиң. Секирбей жөн. Арман больницадан качты беле, качкан. Ошол качкан үчүн жазасын алыш керек. Сен келесі олығын ақмақтардың, кем ақылдардың чемпионат олығының 1-ші орында алмақсың. Зато 1-ші орын болып атпай ғой. Зато 1-ші орын. А 2-ші болып қалса не қылады?